Sakubona, ngiyabonga kakhulu ngokuthi uklikhe ku-video leyi. This is the Weekop Entertainment lapho esilinika indaba zonke ezintsha, ezi-fresh, ezimnandi. Senzela-ke ukuthi ubekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni lethu. Indaba yanamhlanje indaba kaSenzo Meyiwa. Uma umazi uSenzo Meyiwa-ke, hayi ulenhlanhla. Kulabo abangamaziyo uSenzo Meyiwa, uSenzo Meyiwa wayengu-goalkeeper we-Orlando Pirates, edlala kubi ibhola njalo ethandwa ngabantu abaningi. uSenzo Meyiwa wayeshade lo Mandisa Mkhize, kodwa abakhulumayo lalabo abakwaziyo bathi babehlangana lenkinga eziningi kakhulu njengabantu abashadileyo. Lokhu-ke kusenzakala, inkinga lezi zisenzakala, uSenzo Meyiwa wabona kulicebo elihle ukuthi abe lo makhwapheni wakhe. Uthe esebe lo makhwapheni bazwanana kakhulu, uSenzo Meyiwa waqalisa ukuvakatshela umakhwapheni wakhe. Umakhwapheni wakhe lowu kuthiwa nguKelly Khumalo. uKelly Khumalo uyaziwa kabi lapha eGoli. uKelly Khumalo uyahlabela njalo, she's an actress, yikho nje eyaziwa ngabantu abaningi. uSenzo Meyiwa ngelinye ilanga wahamba wayavakatshela umakhwapheni wakhe uKelly Khumalo. Yikho lapha afika ahlangana lalokhu okukhulu, and okukhulu yikufa kwakhe. Mhla ka-26 October 2014, yikho lapho okwabulawa khona uSenzo Meyiwa. Yikho lapho okwaqalisa khona indaba enkulu eye-South Africa, ukuthi bethole ukuthi ngubani owabulalayo umdlali webhola, ibhola elithandwa ngama-South Africans amaningi. Kulabantu abangu-5 abasebebotshiwe ukuthi yibo abangabe babulala uSenzo Meyiwa. Abantu laba lokhe bengena emakhoti, bephuma bengena njalo bahlala ejele. Kodwana-ke akukakhulunywa ukuthi sebengenile ejele ngoba babulala uSenzo Meyiwa. Kutsho ukuthi abantu laba baku-trial, bangangena ejele kumbe bangaphuma. Indaba le ekaSenzo Meyiwa lokhe ikhulunywa, lokhe ikhangelisiswa ngabantu abaningi. Abanye labo bake basola uBhekicele, bathi uBhekicele akakho serious ngendaba kaSenzo Meyiwa, kodwana-ke ngokukhanya kwezinto sebe serious lolu nyaka. Isuspect yakuqala ngumuzika uKhulelwa Sibiya. Lowu wabotshelwa eThembisa. Ngesikhathi ebotshwa wayevele elendaba zakhe esengenile ejele. Kodwana ngesikhathi kubulawa uSenzo Meyiwa wayengumuntu owayehlala endlini engabotshwanga. Kodwana amapholisa athi esebona ukuthi kungabe kunguye umuntu owabulala uSenzo Meyiwa, bathola-ke ukuthi wayesevele esejele ngeyinye indaba eyokubulala umuntu. Owesibili nguBongani Sandiso Ntazi. Lowu ngutsheketsha weRustenburg, wabotshwa ngoJune 2020. Yena uthi wayeseKwaZulu Natal konke lokhu kusenzakala. Kodwa-ke nxa amapholisa ekhangela ama-bank statements, ayinye indaba eyokubulala umuntu. Owesibili nguBongani Sandiso Ntazi. Lowu ngutsheketsha weRustenburg, wabotshwa ngoJune 2020. Yena uthi wayeseKwaZulu Natal konke lokhu kusenzakala. Kodwa-ke nxa amapholisa ekhangela ama-bank statements akhe atshengisela ukuthi wayengekho eKwaZulu Natal, kutsho ukuthi wayeqambela amapholisa amanga. Yikho nje becabangela ukuthi wayelesandla ekubulaleni uSenzo Meyiwa. Njalo kulicala elikhulu ukuqambela amapholisa amanga. Kutshengisela ukuthi amapholisa lawo azonda kakhulu ukuthi baqanjelwa amanga, yikho nje bemgcinile. Ukuqamba kwakhe amanga kutshengisela ukuthi kulento ayifihlayo ngoba wayengakhuluma iqiniso. Owesithathu ngumthobisi Prince Mncube, wabotshwa ngo-2015. Okwayenza-ke ukuthi abotshwe yikuthi umbhobho owabulala uSenzo Meyiwa watholakala usezandleni zakhe, yikho nje yena wabotshwa. Lalokhu okwatholakala efonini yakhe kutshengisela ukuthi angabe elesandla. Owesine ngumthokoziseni Ziphozonke Maphisa. Wayevele laye ebotshiwe njengabanye bakhe. Udadewabo yena kodwa uyala ukuthi umfowabo wayenza lokhu okuthiwa wakwenza. Owokucina nguSifisokuhle Ntuli, inkabi eyaziwayo kakhulu eGoli. Wayevele ebotshiwe ngesikhathi kutholakala ukuthi kungaba nguye owabulala uSenzo Meyiwa. Ama-reason okuthi abantu laba bangabulala uSenzo Meyiwa akhona. Kodwana-ke nxa sikhuluma iqiniso lalokhu esikubonayo, kuyakhanya ukuthi abantu laba babevele bethunyiwe ukuthi bebulale uSenzo Meyiwa. Ama-reason okuthi bangabulala uSenzo Meyiwa akhona. Eyokuqala ngeyokuthi kwakuyikugqekeza nje kwabantu ababefuna imali lezinto endlini kaKelly Khumalo. Nxa kukhulunywa-ke kuthiwa bathi sebegqekezile sebefuna ukuthatha izinto,
kwayenzakala iphutha lokuthi baxabana loSenzo Meyiwa loKelly Khumalo. uSenzo Meyiwa eyindoda wazama ke ukuvikela umuntu wakhe, wahamba phambili ke kukaKelly Khumalo. Bagcina ke bedubula uSenzo Meyiwa bachiya uKelly Khumalo. Nxa kukhulunywa kuthiwa kwathatha ifoni eyodwa, okunye bagcina bengathathanga, bagcina bebaleka. Enye ireason yokubulala uSenzo Meyiwa ngeyokuthi uKelly Khumalo nguye owayefuna ukumbulala uSenzo Meyiwa. Kungani wayefuna ukubulala isithandwa sakhe? Abanye ke bathi uSenzo Meyiwa wayevele engasafuni ukuthandana loKelly Khumalo. Lokhu kukhulunywa ngabantu abanengi, kodwa asilabo ke ubufakazi bakhonokho, ngoba uSenzo Meyiwa nguye owayesendlini kaKelly Khumalo. uKelly Khumalo wayengekho endlini kaSenzo Meyiwa. Kodwa ke kukhulunywa kuthiwa uKelly Khumalo wayekhuluma lomngane wakhe esithi ufuna ukukhipha uSenzo Meyiwa. Ngesikhiwa wakhuluma lomngane wakhe esithi ufuna ukukhipha uSenzo Meyiwa. Ngesikhiwa wabhala wathi get rid of uSenzo Meyiwa. Njalo futhi uKelly Khumalo kuthiwa wayekhuluma loNtuli ngesikhathi lesi uSenzo Meyiwa ebulawa. Kuthiwa waqala ukukhuluma laye ngo-August kufikela kuka-October ngo-2014. AbakoMeyiwa njalo labo bathi badinga i-private investigator ukuthi bekhangelisise indaba leyi ngesikhathi indaba leyi isingani ithule. U-private investigator wabo wabanika ke ihope lethemba lokuthi kungabe kunguye uKelly Khumalo owadinga abantu ukuthi bebulale umntwana wabo. Yikho nje abazali bakaSenzo Meyiwa belokhe befaka amandla ukuthi uKelly Khumalo abotshwe, bafaka amandla kakhulu ukuthi kube lokuyenzakalayo phakathi kwamapholisa labantu laba ababotshiweyo ukuthi yibo ababulala uSenzo Meyiwa. Ubongani kuthiwa wagcina ke evuma ukuthi wayelesandla ekubulaleni uSenzo Meyiwa. Lokhu ke asisakwazi ukuthi liqiniso kumbeni usegcina evuma ngoba nje esefakwe ipressure ngabantu abanengi abasempilweni yakhe. Yena uyavuma ukuthi wayelesandla ekubulaleni uSenzo Meyiwa, njalo uyavuma ukuthi umbhobho lowu wawusebenzisa ekubulaleni uSenzo, njalo wake wawusebenzisa futhi ngo-2014 esenza okunye akwenzayo. Wayefuna ukugqekeza ebamba abanye abantu inkunzi ngo-2014. Watshela umagistrate lamapholisa ukuthi wayephakathi kwabantu laba ababulala uSenzo Meyiwa, kodwa ukuthi wayelabantu baphi njalo sokutheni thina ke as abanye abantu asikezwa ukuthi wayelabo bani kusenzakalani. Lokhu yinko esilakho as Weekop Entertainment ngendaba kaSenzo Meyiwa. Make sure you subscribe and follow us for more information.